Sa sandali. Nandiyan biro. Nandiyan lo. Mandi. Sa angang ming chanjagyan na laksa ni sa. Oh, yang class 11 gira. 11 ni sa. Percentage kaya mo kumain to. Sa maji 86% naman na. Ma science, commerce, arts kan balo din science. Ko anim mo hang ba? Science so hange, arts so hange, commerce so hang. Sai commerce kuma lau in kamai. Siang pe commerce wa subject ni commerce. Ana ji Manipur dai ba ko ni ti madui nam ti community se. Commerce kuma yam lohon ni habdi commerce lauraga di any kono to ba chok business to we si ngaji Mukesh Ambani ni ga to riba si Manipur chok ba businessman si dai su lei ti. Ano man sa commerce ro matang tawraga MB ga tamna na dai ai obi ai yam phare commerce hon be ro mati masa dai commerce lo bu si am tangi lo di chan pina mark percentage kya mo sa ke honda ki class 10 gida 75 kamai jala. 75 above 80 below the na magi tangkai half fee dang to bire ado ga te any percentage we below di emission gi pura am tak loi ma free we bire ale ding da koi lebak si awam mayam thengna banina Sa adudi ai ju isa tam gadam ni na school ji performance sim tang sa ai kitang khangjani dom ta habi ngang ching na kan on number ga oja sing na kan on number ga na 100% pass ro ga lai ondak su koi science ta cham ga taru tha bani loina ba pass to ayam mana fashion tawi adegi arts ta moi kuni thoi thai loina fashion le pass to re aduga commerce ko hange du commerce mai chatu lo bo ile ta bani na ai pa ma ji ile ta ni na lakti aduga commerce lo bi kana ba ji ti to pa ko ngasi papangi lam da chu business to ima mi sing ja ayam commerce ro pa ngatani ana commerce lo honingi 80% ni ma ta la ko sing di cha ko gi hostel na leiba coaching gi ko pe jo ne free ni aduga ko gi relief camp gi chatra sing di ko 50% free provide to leiba gi cha bo thak pa gi loina bo Sa adudi ming ngasi ma dum sanjaram gi sa. yam phare de counter dagi kagi lobby ro che sang da do ga dum thajan biramo Sa adudi amai sa. Hi observe sa.